Luid kakabalen, Luid kakapampangan, Paulo G. Santos, kaya po yung CLTV 36 News. Babanson tamo po yung maging pulahin na ning balita. Kaya ni po kaya katamo Pampanga, Labuat Kapampangan, at karen pong kasiping tamong probinsya. Huli na po nitang milyaring short briefing ang Presidente Duterte, Presidente Ferdinand Marcos Jr. No ka rin kabalen na inisplikadang masalese na ning maging sangkan kini pong malawak albug kareni pong area na ning Central Luzon, particularly kini po kaya katamo po Pampanga. Abetala po reni pong matenakang Kapampangan mo naman pamuntok na po ning Unified Project Management Office, Flood Control Management Cluster o UCMO kini po DPWH Region 3. Pamagmanuan mo pa mo rin kaya katamong followers at magpakilala ka, Engineer. Ako po'y Edison Olalia, Project Manager 1, kaya rin DPWH UCMO. Kami pong media na task para banten niya po ining Pampanga at Central Luzon king karelang flood events. Pamagmanuan mula naman din yung camera mo, parang pasyag niya mo naman yung camera kaya rin guy. Good afternoon, Paulo G. Ako po yung Project Manager Edgar Emiao ng UCMO Flood Control Management Cluster. So makasengge po kaning Pampanga para sikaswan po yung tungkol ka rin yung kailangan tamang flood control projects. Alright. Paring Art, itutok mo yung camera kaya ning mapa na. Yung pong makakiki pong mapa ngayon ni reni po rin existing waterways at pamagmalino sundan na pong paring Art yung kumpas ng Engineer Edison nung no karinla retang existing waterways magsilbi po keni pong kaya katamong poprotektahan balen probinsya mabilog po keni etapa lalaut keng Pampanga ingkutang da po rening talato kita mo nanula ring existing waterways at tutong magsilbi kempi sasabihan po flood mitigation. Engineer. Kaya katamo malulaing partner ng Pampanga. Nano pong sangkan? Mumuna pundili na ing danom lalwal mabilis papuntang Pampanga Bay. Reni pong ilog tamo mumunan sabihan po inin Third River masukup ya po ing weed na yan. Masukup ya po. Kailangan niya pong ilwalas, bangkanita, at ilalam, idredge la, bangkanita, indano mamanibatan babo, lumuwal niya pong mabilis papunta king Pampanga Bay. So, iyapin po yung metong ming pegaralan, a short-term measure raman wanda, para mabilis siyang dumaloy in danong manibatan abakan. Sumawop para bawasan na yung danong kening Pampanga River. Kita pong may alabasan na kay pamita-lamita ng Presidente Bongbong Marcos, PBBM, ita pong medium, ita pa short, medium, at saka po long term. Ni bukla iya po. So, ita pong Third River kanini, malino ken pong pangaintindiyo, short term yan, medium yan po ita. Short to medium term measure yan pong sasabihan da. Okay. Ita pong pisasabihan na with, baka nita nga itindihan da po, ita pong luwalas na po ning ilog. Ita pong propose yung makananya ka. Ilog ka po propose mi kening Banda Santo Tomas. Kasalukuyan po, ing with na yan, 20 metros siya mo po ing luwalas na ning river. So, yung gawa na po ng DPWH, ilwalas miya, gawan miyang 90 meters. Ing kilo baling ilog. So, i-dredge miya naman po, ilalam miya mga 5 meters, bangkanta, mabilis tumaloy ing danong, pamunta lalam. Makasunod lang kayong mapa rin yung talato kita mo na. Kabalan, ini pong akaki yung pong dane na ngayon na tutumbukan na po ng Abacan River at ini pong aman wandang Third River. Porsyon na po ng NLEX. At ini po, sasapulya po kabalan, kata po may ngayabala po kitang may ngalabasan na panahon kay makaban traffic. Ini pong NLEX. So, malaw yan po kayo nitang Tulaok Bridge. Tulaok po at Chune kayo. At Chune po kayo.
Pero iya po actually connected kening gawan tamo. At siya pa in connection na kini. Itang tributaries kaya. Ita po nga manon ng Paligi River at tributary, dugtong niya po kening Eastern Branch. At niya pong connection kening Eastern Branch. Nya nung kilkul miya po ini, bininwalas miya, at ining tributary nga ini, kulkulan niya naman, lumuwal niya po kening Eastern Branch. So atin niya talaga labasan itang danuma may stack kening tulaw. So makaya pekto ya taga na, makasawp ya. Kung sakaling may buklat siya yan. Katang amano da, katang pamagplanong short term at dredging. Dinan mo kami muna man dita ka background. Kasi sabihan ng Governor Dennis Delta Pineda, may ka problema yung itang malwat na panahon eya may kulkul ining Pampanga River. What went wrong po? Kapilan niya po taga na kempanga tandaanan niyo po na kapilan niya may kulkulin, may rehabilitate so far. Actually po ining pamangulkul kaya ni Pampanga, rin pong maka-assign dredgers mitok nang po yan 10 years ago. Okay. Maka-assign la po, makatutok la po kerak lang rin dredger rin kaya ni pong Pasak River. Ang po pa pong rin tributaries konektado kareng major river basin. So reta po rin dredger ang maka-assign. Kaning pong 10 years ago until now, ela po operate, ala pong performance. So, ya po yung dahilan o ba't may kasiltation kareng rivers kini Makabebe, Masantol, Minalin at Santo Tomas. So, ibig sabihin tayo pamurin po, 4th District, ito pong dane na po ng Pampanga River, po may kulkul. Gusto ko po. Opo, makanya naman ito. Oo, additional info mo. Medyo importante yan yung 2002, may ka project kaya ni from NLEX going down, napin Third River, itang full dredging na ninggay, buong stretch yan, in 2005, kaya kaming project Pinatubo Hazard Urgent Mitigation Project Phase 2, yung ginawa kanta yung China Water. Actually, yung cost na mo yung project ayan, 1 billion. Pero that time, yung fully dredging river ayan, man actually may wide na up to ketang 90 tayo. meters. Program tamong 190 to 100. Pero that time, dakala mig-react yan, talagang effective yun. So meaning, kailangan talagang dredging, continuous siya from certain point up to the downstream na ningay channel. So now, yung tanga mo ng short term, palagay ako yapin mo naman to, papa-dredge din kay existing channel. Existing mo. Mexico. Wah, yapin ito. Para maging effective itang kaya gani, pa mag-drain towards the outlet. Itang long term yapin itang increase capacity daring channel by widening up to 100 meters plus full width dredging na. Happening long term, ilapin ditang upcoming ay foreign assisted. So the same na naman kining Pampanga River. Actually, since 1993, may project ni itang Pampanga Delta Development Phase 1. Substantially completed mo due to right of way. Medyo dakal migresis kini. Then tong phase 2 na from yung kasing phase 1 14 kilometers siya tapos natin pang 7 up to Sulipan, Apalit. NME tuloy itang phase 2. Pero yan i-revive ni itang phase 2 at yun ay kayong need data. Itipenda niya mo once may approve yun, ma-rehabilitate itang old PDDP phase 1 then maumpisa ni itang phase 2. Yan naman mag-cater itang flooding gaining gay kalumpit. Ang po itang mamumutanggat. So, paano nang madrain gani? But siyempre, kailangan na i-achieve mo itang objective ay widen mo up to kayo niya. Maraguli niya up to 750 meters yung kailangan. 750 meters siya. Whereas kitang Third River, 100 meters yung target ni. Kaya ni medyo madugo yung 750. Nya kanita mig-fail ng aluang portion yung right of way. Social problem. So, king kasalungsungan niya, piningaman mo niyo pong pataga na mitaglus at maging effective flood control project. Uli nga may tuloy itang phase 2 na nining phase 1 kaya pa ini 1993 actually.
News.